Prva runda, vreme. Bravo je, ma. Boksuj, boksuj. Boksuj, pa noga. Boksuj. Odmah, ruka, noga. Ajmo 3. 3. Ruka, noga, ruka. Boksuj. Stomak, idemo, leva noga u stomak. Leva. Kraj prve runde, sudije proglašenje pobjednika prvoj rundi, sudije. Prva runda, idemo crveni. Probaj nešto da izblokiraš. Ovo što prolazi. Ovo što prolazi, da mi da po nogu. A? Viš? Ovo je posljednji met danas. Druga runda, vreme. Druga runda. Lakše. Blokiraj. Blokiraj. I uhvati. Uđeš, uhvatiš. Veši. Tim. Veši. Ajde. Kraj druge runde. Molimo sudije da proglase pobjednika u drugoj rundi. Sudije. I druga runda crveni. Pobjednik u meču je Tadić Emilijan. To bi bilo sve, hvala. Samo još diplome i medalje. Sad svrtite se nekih 5 minuta i završamo. Što već, govorimo se kemijskog čija i kemijskog majka. Moja nije. Ja vraćam.